ku traktir. Bila ada bisi pasangan langsung ulun banting satir. Di pulang MC berdua nang pina acar cengir. Idi mona nang pinal hai pandir. Maiti Bang Jamal hobinya makan likir. Lain berdua apina babau ganyir. Bila saban mulan hobinya kasut mampir. Sudi mampir awan. Wahai kawanku, ikam jangan banyak pandai. Kalau pina ikam ku kaca di malam ini aku hendak berpandir. Ulun sapa panon. Ulun sapa seluruh penonton nang hadir. Babi niannya bunga senang kaya nirina jubir. Lakiannya bunga itu lawan tempat. Iya bener si mula pulang kir. Lalu pulang ulun sapa seluruh penonton nang ada di rumah nang asik duduk bajejer sambil menonton duta TV acara mahal biu dudukan sambil bapandir. Jua duduk itu sambil berdiri sambil jua basindir. Ada pulang itu nang berapa memakai kipas angin awaknya tapalo liir. Jua ada nama nonton TV sambil makan itu makan nasi jangan pakai ginggir. Ulun sapa seluruh daerah pula nang ulun sambat malam ini babajijir. Ulun sapa bubuhan daerah anjir. Lalu pulang menyapa daerah gembut nang produksi banyak bener beras itulah bisa 1000 butir. Ulun sapa pulang daerah Banjar itu Banjar baru banyak rumah bajijir-jijir. Itu rumah pelangi itu banyak baukir. Lalu pulang daerah Martapura banyak menuntut ilmu kasih tau kemari pulang babajijir. Lalu ulun sapa daerah Hulu Sungai daerah nang rancak banjir. Lalu pulang ulun sapa kampung nang sebutingnya itu kampung Barabai nang hendak ulun sindir karena daerah Barabai terkenal abangnya itu Manggul Libir. Manggul libir puja pian puja dang sanake dasa malam ini apian raja akai ulun hendak bapandir kada kau apang mau ai malum sutradara mangodei dasa liwa mucai di sini ulun bapikiran kada kawa lagi maulai hendak buka salawa kalihatan kalalawai hendak buka parut ulun untai tapi syuting ada nang hendak aib ulun